Ibe tingchua ilung ta pen mena na maigu Marasam news kadai rein sa Zeme ko na pumangai dale. Sri Lanka kadai na naika ke worst economic crisis katsarang kang tei tatu rawang changlak che zai Sri Lanka kadai lung syakyu di zabambe ge na ka Sri Lanka kadai ge pet sabambe pathau di bram ranglia ga radale. Sri Lanka government ne naka government pung zabambe rakza paksa government ne jinai kram kyo zemingyo damai ge panigu embassies haram kado bage panigu kadi kiti me nai bogi pe me wangze bambe ki Australia Norway nai Iraq ke bhi ket hange te so gudale je sale. Sri Lanka kadai guraze te pe president Gotabaya Raja Paksa nai naka government pung zabambe jinai kram kyo zemingyo damai ge Sri Lanka kadai gu body pe me wang rose sam ka ki biki parliament ke chogu party ne majority ngogu meize lit pe gang amlakti delay je sale. Zai Sri Lanka kadai guraze te pe president Gotabaya Raja Paksa ne danai kram kyo zemdain tak mai ge kada be opposition parties ramdu kyamze party kacham ba wang rose te civic party government aketling rahang opposition parties ramdu kyam gaidele ane Sri Lanka kadai ge opposition parties dilang mabone president Gotabaya Raja Paksa ne kyamong besam lugai lakje Sri Lanka kadai gurze te pe president Gotabaya Raja Paksa president tabam ge ne lutun loze protesters bam dele zaina Sri Lanka kadai ge jinai kram kyo zemingyo damai ge lesina manai samram baki ge tate zabam me lawyers mena Sri Lanka fu himdi ram ge government na curfew zemna ram ze lata pe mag hang dega ber ze kai zam be phemak che tingruchi sang zabam ge government do protesters bauto ze tankan samgai dele Marasam pogabe sai suiza apo economic crisis kacharang kang tik tate rawang changlak che bam be ze ge ne Sri Lanka ke de gur rehu ki ram ge kanra ge rehu to rabra me gadi ze Sri Lanka government ne jinai kram ke zemingyo damai ge Sri Lanka ke de ge health emergencies and do pet kai dele jinai kram ke zemingyo damai ge high school living certificate HSLC examination tingkum chang na jang kai kno lesi ki kreye ke zaba medu ma chibe ka pedebe board of secondary education Manipur board chemne tebe ge lung gate nai ze ineze Manipur ke de ge lesi ki kreye ke zaba me lesi na me mina changim ro skui haisna restaurant madai medu punui pum gim sim ne lesi ki exam ka rawang ze examination center haket rescue kno ge de si ine exam tet ke goi de le je sale Zai Marasam pogabesai suiza high school living certificate HSLC exam lesina medu ma chibe kapedebe relang be maige lesina me mina hanket exam ge mirame kale exam ka rawangze kliktoni leize sale Zai na lesi ki kre ko na Council of Higher Secondary Education Manipur COHSEM gu exam lesina me kre ko na du ma chibe kapedebe exam ze kram ke ze sana ba maige exam center haket krote set center ge exam tha chu gu de leize sale Assam Kidai Chirang district ke jinai kram ke zemingyo damai ge nam bai kya National Liberation Front of Bodoland NLFB mina hangnadu police na hre kap ke na police ne kapset ni lei je sale Marasam pogabesai suiza I'm bai kya mina hangna National Liberation Front of Bodoland ze Assam government ge surrendered pigit kani be mina hangna lei zai I'm bai kya National Liberation Front of Bodoland mina hangna ze police na hre kap ke na kapset ni lei zai chige additional Superintendent of Police Assam Police apo harkap kene kazam le je sale Arunachal Pradesh Siang district ke danai kram ke je madai mama ge Bodland logo pram paname nai pedai mene abian program kangene pnuigu airgun nam riram do kapra teloga begimi haket krosi government ta ge surrender to guys pnuigu airgun pigit kaidele Marasam pogabesai suiza is the Department of Environment ne jan bagidai campaign je Bodland logo wangze nam khoring ramedu za riram do reheiza pachang panoge telung rahang jegene Bodland kloge campaign to gablo Bodland klogu param panome za pedai mene apo hanam rikapegi mi airgun haket krosi government ta ge surrender to guys panigu airgun pegut kaidele Lok Sabha Speaker India kadai gu body pemra me wang rose sam ka kibki Lok Sabha ge sam sabha pe speaker to zabam pe bizine ombrilla ke pe ke je skui mage Mizoram state debate wangze Mizoram Legislative Assembly ne tingkum ringyo changbagu Golden Jubilee celebration ngi ke pe ke je kroi mange debate wangule je sale Ministry of Health and Family Welfare and National Vaccination Drive gu Marasam pogabesai suize India kadai ge COVID-19 rehu relang ba dose
na pakna bados covid seal na covid sin kapwen ni meriak plan tuze kro haket riak te sen mingu medu kapwen ne leize sale zaina zinai kram keuze mingu damma ge india ke dega covid 19 rehu covid seal na covid sin relang bados na pakna bados kapwen ni meriak plan tuze lakru ku chum changringe ku na haina himre ku chum medu kapwen ne leize union health ministry na pogu tweets ka tweet te ga dele ai gina na mai gu Marasam news ka loi ga dele pi guys ang kingani mele indu to dele